Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por venir a todos, os agradezco mogollón. Bueno, hoy hace justo 10 años que inauguramos la granja y hoy justamente hemos estado corriendo con la obra y todo pues para terminar el día 7 de diciembre pues inauguramos otra vez. Y nada, las gracias, bueno, este proyecto empezó, pues bueno, llegó el confinamiento y todo eso y pues empezamos a hacer unos almuerzos en el pueblo, nos empezamos a juntar y bueno, y uno decía, ¿y por qué no diversificáis o bueno, empecéis a hacer un poco queso, probar? Y bueno, pues llegó el momento y bueno, luego empezamos a quedar a cenar, hay un quesero en el pueblo, que es mi tío, y bueno, pues a él, yo en esas pues Ángel, y en esas cenas, pues yo... Dos queseros hay en el pueblo. Sí, bueno, pero uno presenta. Y la idea es, pues bueno, seguir un poco la dinámica que lleva él, que es la venta local del producto. Y eso. Y pues bueno, luego yo estaba preguntándole silenciosamente a ver con qué hacía el queso, pues investigando, después pues estoy investigando por Pamplona, en algunas tiendas y así, formas de vender y así, y bueno, pues hemos llegado al momento que al día de hoy, con el poco a poco. Y bueno, las gracias a Alfredo también, Alfredo, el alcalde del Valle, y bueno, pues aquí hemos montado esta pequeña quesería. Y bueno, y gracias a todos por venir. Y ahora... Ha venido Sotil y Ignacio, los curas, y van a venir a bendecir pues la quesería con nosotros. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna. Zer derizkio zuen, gizon batek 100 ardi baldin baditu eta haietako bat galtzen badu, ez alda 99 mendian utzita galdutakoaren bila joango, eta artitzen badu benetan diozuet, gehiago posten dela bakarrarengatik, galdu ez zitzaizkion 99 baino. Horra bada, zeruetako zuen aita, ez du nahi, txiki hauetako bat ere galtzerik. Jauna, esana. Ezkerra zuri jauna. Jauna, zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aitza zuri jauna. Ontzetik ateratzean, Jesusek jendetza handia ikusi zuen. Erruki izan zituen, hartzaile gabeko ardiak bezala baitzeuden, eta luze erakusten hasi zitzaien. Jaunak esana. Ezkerra zuri jauna. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aitza zuri jauna. Zuetako batek 100 ardi izan eta bat galtzen badu, ez alda 99 larrean utzita galdutakoaren bila joaten hartzitu arte, eta aurkitzean lepoan hartzen du pozik, eta etxere iristean lagunei eta auzokoei deituta esaten die. Poztu zaitezte nirekin, arkitu dut galdu zitzaidan ardia. Hara nik esan, poz handiagoa izango da zeruan bihotz berritzen den pekatari bakar batengatik, bihotz berritu beharrik ez duten 99 ziltzoengatik, baino. Jaunak esana. Ezkerra zuri jauna. Jauna zuekin. Zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aitza zuri jauna. Egiaz diozuet, artegira atetik sartu beharrean, beste nonbaitetik sartzen dena lapurra da eta harrapatzailea. Atetik sartzen dena da ardien hartzailea eta ardiek aditzen dute haren ahotsa. Bakoitzari bere izenez deitzen dio eta kanpora ateratzen ditu. Bere ardi guztiak atera ondoren, haien aurretik joaten da eta ardiek jarraitu egiten diote. Ezagutzen bai dute bere ahotsa. Jaunak esana. Ezkerra zuri jauna. Eta abestuko dugu bertso hau eskatzen dizugu. Beren kalantegia hau eskatzen dizugu.
eskatzen dizugu. Babestu Josu eta langileak eskatzen dizu. Zaindu elkarlanean eskatzen dizu. Zaindu elkarlanean eskatzen dizu. Arretarik handiena zaintzen gaituzu naita. Gu lankidetzat hartu gaituzu eta doai ederrez jantzi mundu aurrera eramateko eta ederragotzeko. Bereinkatu gaztandegi berri hau eta senidetasuna eta zuzentasuna izan ditzala oinarritzat eraso guztien aurka eutsi ezaiozu indarrean askoren bizibiderako suerta dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eskerrik asko jauna, Bihotzetik eskerrik asko jauna, orain eta beti. Aupa! Bai, bai. Hola, Ardi, Ardi. Ardi, oso txikiak ere. Bai. izan da Josu, Bai. Han, hori nahizu, hain ikera daukan izan. Bai.